Zdravo svima, ovdje napravim Kjuber. Lepo je to ponovo reći. Danas radim review GAN 249 V2M. Kao prvo, pošto je ovo već drugi pokušaj ovog videa, sada sam ovo skinula i pa ne mogu ga vratim zato što je manje od ovoga, ne znam zašto. Ali dobro. Inakše, kocka dolazi sa ovom GAN vrećicom za kocke u koju, mislim, može ostane 2x2 sigurno. Kolika je, mislim da i 5x5 može ostane. Sad ovo da otvorimo. Wow, kako interesantna kutija. I ovdje imamo kocku, ovdje imamo ova GAN kuca koju niko ne gleda. Ovaj šrafciger kao za zatezanje ovih. I to je to. Imamo ovu veliku kutiju. I ovo služi za zatezanje. Dobro, sad ćemo pomenemo sa strane. Sad da vidimo kocku. Dopada mi se kako je upakovano. Imamo ovdje GAN logo, naravno, i ovu stiker uz plastiku. Koja je, nema nikakvu teksturu, sad da vidimo brokat. Ova kocka je vrlo dobra, osjećaju se baš magneti kada se okreće, ali to mi se dopada zato što ovo je 2x2 i plus 2 može da vam uništi vreme, zato što vreme treba bude oko 5 sekundi, barem kod mene, ja sam loša u 2x2. Što se corner cuta tiče, kao što se može očekivati kod GAN kocke oko 45, možda malo manje, mislim, pogotovo kod 2x2 i pogotovo kod kocke sa magnetima, ne znam šta će nekome corner cutting veće od 45, ali 45 može. I što se tiče reversa je također dobar, zbog ovih zaobljenih uglova. Zato što na 2x2 je uvijek bolji revers, zato što uvijek mogu budu zaobljeni uglovi, da budu previše zaobljeni. Zato što corner twisting, to se nikome neće dogoditi. Ne vidim fizički način kako bi neko moglo hoditi sa 2x2. Sviđaju mi se shadeovi. Mislim da su isti kao kod moje 354. Vjerovatno to što su od istog brenda. Da, samo što je kod 354 tekstura malo onako masnija kod stikera, dok je ovdje mat. Kocka mi se definitivno dopada i tenzije su zapravo dobre, što je iznenađujuće za bilo koju kocku čim se kupi. I mislim da ni nema luba unutra, što je super, zato što kada natrpaju lubu onda moram da rastavljam 2x2, to niko ne voli. I evo, pošto mi se toliko dopada, za kraj jedan solv.